Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mandum puja dan puja kepada Allah, salawat dan salam ke Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Videonya lungpi ke mandum bangsa Aceh pan mateng drone berada khususnya anak muda Aceh yang na di Aceh atau yang na di luar negeri, khususnya Malaysia saudara tua. Jadi saudara tua lung nak pegah ke mandum anak muda Aceh saudara tua bawa drone kajit move on mandum, kajit move on saudara tua daripada buat perjuangan yang hana guna saudara tua, daripada kata-kata merdeka kajit move on saudara tua. Belen ya ikut penyakit-penyakit di luar negeri yang ya pegah pejuang lom ya bangkit-bangkitkan isu-isu perang lom saudara tua. Yang banjino kada le tatakalan ka baiat nyoy baiat je pu baiat lom saudara tua. Yang bayang kali gepu buat le almarhum Tunku Hasan le Peotun hana berguna saudara tua. Yang ban golom merdeka baru damai nanggro kamu tiga kut puau rumah dro puau kinang dro puau kaning dro saudara tua. Mutabe menteng anak yatim minang janda mengkarat udep di Aceh saudara tua. Yang ban jino kaji tau udep di bendera Indonesia laju saudara tua. Bele khususnya anak muda Aceh yang di Malaya kerja mentang kata ubah kehidupan keluarga kata. Yang ban kerja berajin-rajin. Yang ban fikir kerja berajin apa yang dia buat. Yang ban kita tolong draw dia tolong keluarga dia saudara tua. Bele ya ikut yang kongkon ya ikut nyobayan je dia saudara tua dan betua je pi. Kajit move on saudara tua. Khususnya anak muda Aceh kajit move on daripada merdeka, daripada kata-kata perjuangan. Bahpi jino kadi ungkitkan. Betak ya dengar abang Siraya Fadilah anyan. Wow dang the ji haba ni dia biar saudara tua. Ba Facebook kayo kaji ba TikTok raya haba ji hingga orang lain. Nyamban tantang keng panglima raya. Nyamban kaji saudara tua dan betak kayak dengar haba-haba orang lain di tinan di Malaya nyamban kanyo kaji dicuci utak kata lom tu dipupake katayo ngan saudara katayo sino di Aceh dipupake katayo dengan adu dengan mawa dengan makcik sino di Aceh nyamban betak ni dengar le kayak ulu so mentong gure je ka baiat lom kon yang saudara tua mandum tu minta berbudro yang saudara tua nyamban dumna kuruban urang tanyong le Peotun hana so mentang jauh dalam napok anu ronyo saudara tua nyamban kajit nyan mentang pesan lu khusus anak muda Aceh kajit move on naju. Sekian lun akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.